Omwaka guhwire tukakorekaho amakuru agudayosiisi ya Mbarara yabireneritana na Peter Chubuka aha Enshonga zitakerera kushanga muri cera birera Isingiro. Mukama wabo gwaine na tape measure nwabi na commanding a tractor kukora partition. Itakeri Chubuka ari kugira ngo akatunge cyapa ecya plot number 45 block 2 niryingana ndundi 12 n'ubushweka 95 nobo mukubanza yabire nagira ngo ndunde ziri kurenga 25 na mwenda zona nezeye. So hati kambuza ninyenda ngo mbuza aho no nyine kibuzo cyanje mutantere bushura. Hati omwami Kibuka kure ehitwa atandikira kurugayo kuyisha. Nemiti no gitwara okomeza mo uhinguro yishe nakunuye. Basi nko kuwakireba naka ningina hakuri ngina toreke aba bakikiriza no kwigura hamwe nsharo umurimo gwakozurwe bakashanga ngo itakeri Chubuka ari kugira ngo neriye ryo mu cyape cya plot bishatshana ni block 2 heceriyo mazina ga registered trustees of Mbarara diocese claimed by Mr. Chubuka Peter and two others falls below Chera Road and measuring approximately 14 hectares, which is an equivalent of 36.5 acres, wholly falls within the boundaries of Plot 382, Block 2 Isingiro, under the proprietorship of registered trustees. Abari kupima amatakano bagira ngo ekaberya nshobi abibya amatako korera Chubuka cyapa heceriya hamutego cya diocese ya Mbarara. We noted that Plot 382, Block 2 Isingiro was first registered in 1936, while Plot 965, Block 2, was first registered in 2022. Registration of Titles Act. Twele. Negira omuntu wabanze kufune cyapa. Twele, in case haza mwenshobi. Owabanza kufune cyapa, hizo ndiza akafune cyapa. Ogo wabanze kufune cyapa nwako hari mukama wachi. Mwachenga. Aha birabiri na bitano by'ukwezi kw'ikumu mwaka w'2022 RDC wa district Isingiro hamwe nabe byo kwerinda bakazahita keri kandi Chubuka kikiriza ngo nayija kureto musaveyo we na diocese reto wayo bigure nsharo kandi biraruge mungu nakwikirizana nabyo nyiwende to musaveya kandi ari senior surveyor registered na naba bareto wabo uricyo ninkirizana nacho. Bwa nyuma yo kushomerwa byarugiro mu kwigura nsharo Chubuka hamwe na ro yawe banga kwikiriza report kozurwe bitaho kumwe representing abe bintu tutukirizana nabyo, and the beauty is recommendation net other further mechanisms. This is a quoted nguyanga bitaka toza kugira ngo tuzokuza omukwerega omukuzanka inanka okwe ntuza kuzayo konka tubentu manya ngo wamuherwa byona arhokita. RDC wa district Isingiro Adanasima yaragira ngo embere gume nko kweri okusyo bwencho mu yakotera herezubwe tutwiraha and we are still here kurugiro kunareba habwo kubeshonge giti yakora ki mbone bwera aba etaho kimayisa ngo security tukinaho muri itakere shangirwa ryene byapa bibiri hecha Peter Chubuka hamwe na cyambara diocese konga diocese cyaye kacitunga habirabira na kimwe byo kwezi kw'ikumu mwaka gwa 2036 kandi cya Chubuka kacitunga habira 3 na kimwe byo kwezi kwa katani 2022 ahabwa TV West enda Aidan Bataringaya. Yes.